India with President Draupadi Murmu Manipur li khani thang wuivang haira. Manipur National Generally kahab laya gaji maramli fresh inquiry mikhavai NHRC na zizimi haira. Constitutional Mashun Ngak Mikhavai IDP Bingwe Maram Yangsang Mikhavai Coordinating Committee on Manipur Integrity na President Murmu li ngakaw haira. Hello, Tangkhul Express Pvt pao RINGYAOPHI mahak NINGSHEN in a ban midali. Pao bing may sign nangrumsa. India with President Draupadi Murmu ayang shun infali ungzangda Manipur li kanithangwe official visit haupokaira. President Murmu na office ka kwiga highway tili Manipur li kung ajiwi hina karena. President Murmu Imphal International Airport li ayang shun pung akha shikali ungzangda Ali State na Traditional Guard of Honor miya. Manipur with Senior Official Governor Ajay Kumar Phala, Chief Secretary Bunit Kumar Chol, DPG Rajiv Singh, IPS atum nangarokhuya. President na Historic Mapal Kangjay Pungli Polo Exhibition Match Wayangkhuya. Kala ayang Zin State Shorkarna City Convention Center li Civic Reception Rungmiya. Chili ana development projects ngadadayda with foundation stone shunmiya, tharkat kami haira. Aji Bamtang President na Nubilal Memorial Complex li khaya kashiva mira. Jiwitili Senapati District li yari gazib akhli wazangra, Jili la Development Initiative haupok mira dalei. President Kawung Hili Organizations kayakha malkhamya pongshokta total shutdown ngawaw gahaili. Security agencies na malingmay yangsangda khamataya shongfuli deployment jungmay haidalei eji. Shongfu mathagasang traffic restriction zangda President Kawung wuivang kangaran shakjangda rahairaji. Manipur National Generally kahab laya gaji maramli fresh inquiry mikhavai NHRC na zizimi haira. Kangbokpi District National Highway 2 li kahab laya da kahangli inquiry sakavai kala action kakwiwi report mikhavai hang haira. Makha kajang Asem Roshan Singh ho akhana hiwi maramli commission li complaint thagasang eina chizakhamiji kharana. Kangbokpi District Shong NH2 jili safe sada mazat ngasak tuwa jiwi eina kan khana watur kapungli haphauda tampak shong lansin li sadza hawada petition jili hangan. Yari li tui milala state authorities na safe passage mangaran mituda complaint jili hangsanga. Official escort in Zalala 2024 Mayo Jishathang former RIMS Medical Superintendent Dr. Yangkom Mohan Singh gala awi dimly assault kasa shokhawa gachila complaint jili hangsanga. NHRC ni yanglaga report li ngate gahai taikuya. 2025 P Gajang Imphal West with Superintendent of Police na status report kamili jigatha ochot we jurisdiction ti shokahai mazang manada hanga. Commission Jinagahang Adekji Gam Pipai Ngalemli Kangbokpi District Police Jurisdiction Alungli Shoktale. Jirada Sada Commission Jina Complaint Ji Kangbokpi with District Magistrate Kam Collectors Kala Superintendent of Police Li Mavakapei Registry Li Hanghaira. Fresh inquiry Sakavai Kala Actions Kakui we report Hapta Kani Walungli Mikhavai Commission Jin Authorities Kani Nili Hanghairaji. Manipur we meeting with Constitutional Mashun Ngakami Kangacha Pekar Kui Mikhavai Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomi the President of India Draupadi Murmu li ngakaw. President na Manipur li khawung atam hitharan yarina khangakaw sada Kokomi Convener Kurai Jam Athawba na kahang President hina Constitutional Ngakami sada Constitution we azingli khami Fundamental Mashun lengasak phalungra mi ting kajaja we state alongli refugee sada bamda leida Kokomi kathana chinhanga. Internally displaced person IDP bingli phrase katumaina kayon kajang makan rang lakha hanung sakra kaji sarkar na tui mihaira kasadn tahanga. Kajang hipai ki da zimiksho maku shikhamang vata khlatam hitharan tui mi kahai jiwe khagaja otsak aina ki sahaira khalata Kokomi na khangahan saya. IDP saikoroshim hanung kawai horza kahai atam kala ngariri kahai khangaran jithai kawai President Murmu li ngkaw haira. Kokomi kala IDP group pingna thangajida lamboy kongnang kongli protest pamdale. Atomui protest ji kajang hiwi tarik aka thangwi ina hawkapokna.
Citizenship Amendment Act 2019 CAA li makhamya phongshok the Northeast Students Organization NESO na flag day miyon hairan. NESO Chairman Samuel P. Jerwal kala Secretary General Mutsi Koyo Yobu na janbao mishoka. NESO na kahang kayon 11 hina 2019 kum CAA G yarui tarakana makhamya leilala Rajya Sabha li pass kasa machutna. Legislation ji sarkar na apam hili political injustice hitharan da organization jin hanga. NESO na kaziga philan kaziga banners khangada protest sayachi. Protest ji Northeast wimiping na CAA di mamayamana kachi union sarkar le kachi hangji thei khawai kasana da hanga. NESO hili Khasi Student Union, All Assam Student Union, Naga Student Federation, Mizo Zirlai Pal, Wipra Students Federation, All Manipur Students Union, Garo Student Union, kala All Arunachal Pradesh Students Union hiping hizanga. Manipur khawung hili internally displaced person bing maram yangsang mikhavai arambai Tangkhul nala President Draupadi Murmu li ngagaw haire. Public Relation Officers Robin Mangang Khwairak Bom na janbao ko shokli kahang President khawung hina Manipur with humanitarian kasak kasangka nga phangra ka hai hi National Focus Khwiralui Shitra kaji group jina shitsanga. Shim jihoda okthuida khalei shim khurtra ka akhon mashokla kachot kachang phungdale. Sarkar with schemes mabung phada masam phangla mirin semkalu shit khawai sada khalei na kachi hanga. Kakhaneli kagatom Kamili maka kashung leida IDB shimlak tara kava rujum naw ka cha wili khaya miga haiji maka shungla okthuida khaleina da arampai Tangkhul na hanga. Central Sarkar na mida khaleji shim khur saikorali tharta mashun ena washung ngasa khawa arampai Tangkhul na President li pohair. Manipur Governor Ajay Kumar Phalali Nubilal Dewe shalam mihaira. Ajigum kayon direct trada khani thang nubi lan numit mayon ki kachihi Manipur shinaw sanwe kaping kapang khamakun kala ngalei wuivang chikat mi highly tribute khamina kachi hanga. 1904 and 1939 we Nubilal movement ji mashun makasa kala exploration ti makhamya Manipur we shinaw san na khokasa da nganing ka itumui thotrin chandi kahana akhun ngasaya kachi hangsanga. Nubilal ji protest mang maningla shinaw san na khokasada kathan kala social consciousness we shakina kaji hanga. Manipuri avangara jina athumwe kachot ji kaping ngasa khuida thot di kasat khami movement ngasa haira kaji governor jina hanga. Yaroi rinli manga khawa saikorali shinaw san di khaya gashi kala pangshap khami eina raya kaji avangara we jigat mi ga hai jina tam jithaya da governor we janbao jili hanga. Nubilal with glorious legacy ji ngaktita jingri ka hai akha khangasa society wuivang mavakapei kasat sanga. Kabonga avangara with spirit jina le khaya khokha kasa manga khawa shongzali kazui warano da governor jina hanga. Yarina advertisement nganasa. Kayon kajang hili khanithang we hill districts level honey bee festival gum honey product expos rongmigi dalei. Kuiru pani jiwidugui be the change save the bees the angran angeji development for rural people DRP na ngaran kamina. Northeastern Council NEC Nongrim Hills Shillong Ministry of Donor na Manipur State Planning Department we mga ina sponsor sa milaka Manipur Horticultural and Soil Conservation Department na implement kasana. Ang ranangi jili tribal days nala katomia Hill District Level Honey Bee Festival gam honey product expos chi khayon kachang hiwi tarik trada phanga ina trada trukthang ukrul DRDA holy rumira. Panit hau kapok ang ranangi Manipur Horticultural and Soil Conservation Commissioner IAS Tai Tui Lung Pame na masawa samira panit jili Tangkhul long raping Horticultural and Soil Conservation we minginin NEC Secretariat Shillong we mi MIDH UDCRMS we minginin pingla wazanga dalei. Panichi kupkasang tarik trada truktang ukrul Deputy Commissioner IAS Ashishtas na masawa sada zangra. Hill District Level Honeybee Festival gum honey product exposed to a technical session li SPI ukrul we manager TS John Monsang PNB ukrul manager
RINGYAOPHI Ragui, Tribal Days founder entrepreneur Yaringham NINGSHEN, aspirant trainer Thot Maya Tamang, All Manipur Beekeepers Association President Thongam Choi Sana Meite Athumna, resource person Samira. Technical session Chili Kuiga Kay Now Ping Eina, financial institution Pingwe Kangashik, Kuiga Kay Apiris startup with financial inclusion policy, Hill District Li Kuiga Laka, Sakwiga Pai, apparent entrepreneurs with potential kala stability, Kuiga Kayli, Taiki Kachi, Apiri health, pest control kala, colony management, honeybee morphology and life cycle, Kuiga Kay with basic foundation kala, bee farm management hipping hi hangchtater. Panijile Ngahan Laidale. Quickest queen spotting competition, live beehive harvest and spot selling competition, best beehive auction, highest price competition, hipping hi quickara. Kanintang with Panichi, a tor bungjuko makaili, Mingjan hopokra. Angran anging a tor bung trali hopokra. Ladluita, Ajawi Kamataya, Pauping. India with President Draupadi Murmu Manipur li kanithang wuivang unghaira. Manipur National Generally Gahab Laya Gaji Maramli Fresh Inquiry Mikhavai NHRC na Zizimi Haira. Constitutional Mashun Ngak Mikhavai IDP Bingwe Maram Yangsang Mikhavai Coordinating Committee on Manipur Integrity na President Murmu li Ngakaw Haira. Ajawi Pau Hiling Janghaira, Pau Nada Nathum saikorali, Ringapha Kalakam Hai, Zimikshong Saserena.